Teror kad zagrmi, ponesu nas krila, drumovima krenula je noćnog vuka sila. Na 2 točka postrojena od Vukova garda, spremno gazi put do Moskve preko Beograda. Kilometre redom niže, brzo poput vjetra, da posjeti prestonicu vječnog cara Petra. Slavenska kad krv proključa, nigdje nema mira, u grudima srce kuca, veće od Sibira. Noćni vukovi Republike slavne, oni su čuvari vjere pravoslavne. Srpska zemlja i majka Rusija, kao zvijezda danica u srcu nam sija. Braćo Srbi, dajmo zavjet sada. Umori. Umremo se, branit ćemo. Kamera ide ovo. Stiga kamera. Na njoj zatreba, prvi smo u stroju. Noćni vukovi Republike slavne, oni su čuvari vjere pravoslavne. Srpska zemlja i majka Rusija, kao zvijezda danica u srcu nam sija. Noćni vukovi Republike slavne, oni su čuvari vjere pravoslavne. Neca vas. Srpska zemlja i majka Rusija, kao zvijezda danica u srcu nam sija. Noćni vukovi Republike slavne, oni su čuvari vjere pravoslavne. Srpska zemlja i majka Rusija, kao zvijezda danica u srcu nam sija. Noćni vukovi Republike slavne, oni su čuvari vjere pravoslavne. Srpska zemlja i majka Rusija, kao zvijezda danica u srcu nam sija. Ajmo naši! Zarinje, neće mi niko verovat. Zora sviće, sviće
rasveti sveti, srpska zemlja kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Na tri sveto i na tri sastavno odlazimo na Kosovo ravno, odlazimo na suđeno mesto, s Bogom majko, sestro i nevesto, s Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo. S Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Kad je draga da odlazim čula, za kalpak mi neben zadernula. Kad je draga da odlazim čula, za kalpak mi neben zadernula. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo.
Спасибо. Это за экран, да? Да. Спасибо. А это мотоклуб «Ночные волки», памятная табличка наша, логотип, цветы равнопосланный империальный ходе, славянский лес, Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про
брата ночи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ja želim da vas pozdravim, evo ovdje u ime nas prisutnih sveštenika, da vas pozdravim u ime crkvene opštine Brčko. Pošto ste vi ovdje, da kažem, neki su domaći, a neki ste prvi put, ja želim nešto da vam kažem o ovom svetom hramu u kome se vi nalazite. Crkvena opština Brčko je jedna od najstarijih crkvenih opština po svome postojanju ovdje na prostorima Brčko distrikta. Prvi podaci govore još da je postojao ovdje hram i od 1766. godine, da je bila jedna drvena crkva koja se nalazila preko puta današnje crkve. Tamo na izlazu kad izađete preko puta ove crkve postoji jedan spomenik, bijeli krst koji svjedoči o njenome postojanju. 1941. godine, kada je po naređenju jednog domaćeg Njemca Libmana bio prvo zapaljen, u potpunosti porušen 1942. godine. I danas dan postoje ostaci tog hrama ovdje u porti. Evo kada smo pregradili ovaj novi objekat, vidjeli smo te ostatke koji su ostali rasuti po čitavoj porti ove današnje crkve. Ovaj hram je sagrađen 1967. godine, počela je gradnja, 1971. godine je osvećen. U periodu od 1942. godine pa do 1971. pravoslavni narod ovdje nije imao svoju crkvu. Služio je, bila je jedna privremena crkva koja je bila sastavljena od dvije učionice školske, odnosno škole koja je postojala pri ovoj crkvi, crkvenoj opštini, da bi ta, da kažem, improvizovana crkva bila zapaljena 1967. godine. Jedan Albanac je zapalio u pokušaju pljačke toga hrama. Ova crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, praznik se slavi 28. avgusta. Ja vas još jednom želim najsrdačnije da pozdravim, da vam se zahvalim što ste danas tu, da vam zaželim srećna i od Boga blagoslovena puta, da u blagoslovu Božijem krenete naput i u blagoslovu Božijem da se vratite svojim domovima, vođeni
milošću Božjom. Neka blagoslov Božji bude na vama, da u tom blagoslovu duhovno i uzrastate, da istrajete na putu pravde, istine i života vječnoga, da donesete plodove dostojne vječnoga života i vječnoga carstva nebeskog. Neka vas blagoslovi svemogući Bog, sve svete životvorna Trojica, Otac, Sin, Duh Sveti i sve vjekove vjekova. Amin. Braćo i sestre, sada možete prići da vas pokropimo osvećenjem. Шли два брата с турецкого фронта домой. Лишь только приступили мы польскую границу, ударили поля 3 раза. Сестрица родная, дай чистой мне бумаги, родным я письмо напишу. Отец прочитает, а мать того не знает, у сына нет правой руки. Детишки вопросу у матери спросят, а где же отец наш родной? Мать отвернется, слезами зальется, убит на Турецкой войне. Мать отвернется, слезами зальется, убит на Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене.
И я, конечно, думать и мог, и я, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думала ни о чем. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime gradskih vlasti ovdje u Brčkom. Za nas je ovo veliki događaj da je i Brčko se kroz ovu manifestaciju uključilo u obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske i naravno meni je drago da možemo, makar simbolično, da podržimo ovu vašu akciju obilaska i pravoslavnih svetinja širom Republike Srpske i obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske. Ja zato želim da se zahvalim organizatorima ovoga skupa, sekciji naših Vukova iz Brčkog Republike Srpske. Želim posebno da se zahvalim našim prijateljima koji dolaze iz drugih zemalja i da vam poželim naravno mnogo sreće na ovom vašem putu i da se, ako Bog da, ponovo sretnemo iduće godine na istom mjestu. Hvala vam. Hvala vam. Давно другому отдала. Но я не думала ни о чем, но я не думала ни о чем. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям и полечу на вороном своем коне. Смерть не для меня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. И снова конь мой вороной меня выносит из огня. И снова конь мой вороной.
красотой чудна. Светлая страна, остров православия, Господу верна, духови полна Божья Югославия. Милый радивой, рыцарь золотой, станем, брат, плечом к плечу, богатый с тобой обнажит меч свой, дружбы мы зажжем свечу, дружбы мы зажжем свечу. Сербия, Сербия, ты любовь моя, ты сестра моя, Сербия. Долы и хребты, купола, кресты, колокольный звон зовет. Детушек родить, во Христа крестить, сербским матерям черед. Многая лета, будь вовек жива, сильная будь самой в себе. От сестры родной, от Руси святой, Сербия, поклон тебе. Сербия, поклон тебе. Сербия, поклон тебе. Сербия, Сербия, ты любовь моя, ты сестра моя, Сербия. Он Богу молился за свободу, за народ.
кланялися. Зарыбали, что есть чечерина много, русскую девку хорошо, выступит дорога. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Молодой, хоть поросенка, всю дорогу целал, да думал, что девчонка. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ты молодой, хоть и купался, русскую девку коробчил, без штанов остался. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Чеченный молодой, кинжалы новый, у чечена носы здоровые. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Dobro nam došli. Manastir Lomnica potječe iz 13. vijeka. Zadužbina je kralja Dragutina Nemanjića, a mi znamo dakle da je Loza Nemanjića sagradila mnoge crkve i manastire širom naših prostora. Pored manastira Lomnice sagradili su i manastir Papraće koji je po narodnim predanjima 20 godina stariji od manastira Lomnice, zatim manastir Tavnu, Ozren i mnoge druge crkve i manastire. Manastir Lomnica je oslikan 1576. godine, znači prije više od 430 godina, i ove svete freske su izvorno slikarstvo i najskupocijeniji dragulj u Evropi.
Najveći dio svetih fresaka oslikao je najčuveniji srpski slikar monah Longin, čiji je postrik izvršen u Peškoj patrijaršiji. Prvi put u istoriji manastira 2006. i 2007. godine rađeno je na restauraciji svetih fresaka. Još da kažem da je manastir Lomnica posvećen svetom i velikom učeniku, pobjedonoscu, ljekaru duše i tijela svetom Georgiju i uvijek proslavljamo 6. maj našu manastirsku slavu. Još da kažem da manastir Lomnica ima i izvor ljekovite vode. Svi vjerujući da boli od ne znam koje bolesti, uzimajući tu vodu dobiju isceljenje. A naročito bračni parovi koji su bez djece, vjerujte da je veliki broj bračnih parova zavapio na izvorištu ljekovite vode manastira Lomnice i vjerujte da se kroz mnoge Gospod proslavio, mnogi su dobili potomstva. Eto, ja toliko ukratko želim posebno da zahvalim našem monahu iz naše Svete Rusilje i njegovoj braći u Hristu i vama vođi puta koji ste zapravo, eto, Božjim promislom došli u nam veliku svetinju gdje ćete osjetiti veliku Božju blagodat i zahvaljujem na ovom daru Presvete Bogorodice Počaevske.
moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Oprosti Bože sve naše grehove, junaštvom daruj kćeri i sinove. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Vidovdan. Iz Rusije stiže mu jedna lijepa ikona, dar Aleksandra Zaldastanova, inače bliskog prijatelja predsjednika Vladimira Putina. Великие непокоренные сербы. Великие и непораđeni Srbi. В этот великий день для вас. На ovaj veliki dan, praznik za vas. Я мысленно нахожусь среди вас. 28. juni Ujdovdan, извините. Мои мысли su sa vama. И мое сердце исполнено благодарностью. И мое сердце je ispunjeno zahvalnošću i divljenju i tugom. Обожанием и печалью. И тугом. Я так же, как и вы, смотрю на вас, связывая с вами. Isto kao i vi gledam na vas i povezujem sa vama. Свою надежду на возрождение. Вашу наду на preporod. Вы принесли сквозь века, сквозь войны, кровь и слезы, православную веру. Koje se odvija kroz vjekove, kroz ratove, krv i suza pravoslavnu vjeru. Священную и таинственную любовь к России. Svetu i tajinstvenu ljubav prema Rusiji. Kosovo это Сербия. Kosovo je Srbija. Крым и Донбасс Россия. Крым и Донбасс Rusija. Буду ждать вас. Республика Сербская Сербия. Republika Srpska je Srbija. Буду ждать вас в августе на байк-шоу «Русский реактор». Очікуємо вас у августу на байк-шоу «Русский реактор». Ваш президент «Ночных волков» Александр Хирург. Predsjednik od udruženja Noćne Vukove Rusija Aleksandar Хирург. Для вас, как защитнику вашей страны, это вам
Ovu ikonu smo donijeli iz Rusije kao poklon za vas, ikona Arhanđela, Svetog Arhanđela Mihajla i Sveta Trojica i zahvalnica vama za to što ste uradili za srpski narod, za Republiku Srpsku, za druženje sa Rusijom. Hvala.